Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Angay, agrik-reklamo ni Bantaur, tanatakaw ka no ti arado na. Anya? Ay. Pati arado takawan dan. Isumot imbaga na ito'y nagsabat kami. Birbirukan na nga raod. Gure ka. Sa dino tinakapukawan na. Ijay kano bangkag na. Ah, Nagarado pa'y kano iti malam kalman. Ngam iti agarado itay bigat. Awanang. Inalada siguro iti rabiia. ay, daman nga ro den solbaren tayo aparikaw. Timang doktal. No asino, tinangala iti arado nila kay Bantur. Nangina nga min ti aradaw. Nangina at talaga. Papanamba daw, nakakalugong kamag. Nakagberaw iti pagsayatan. Anya nga'y apagsayatan. Ay, saan mo nasaludsudin, tuya? Ang mga numapaw ti diskarte. Anya mapaw. Ay, saan ka nadamag-adamag? Tadi mo lamaw, awatan ti bagbagak. Na Dayta, nagaburakaw ni tiroot dagiti arado anapidot ka. Hinakman mang sapol iti manggata. Tapno addaman ng kwartak. Nagapan niya, tata. Kasla naragsak ka. Ha? Ay, awan, kwarog. Papanam ka day, kwarog. Imbaw nak niyang kail. At damapan ko alaan ijay daya. Ay, imbaglaki day, tadi nakita. Sige, labsan ka pa, itataba daw. Maray, lakwan nakman. Mabitlaeng Maray. Maray, Hmm, gumatang kamot gayam. Maray. Ay, Maray. Adaman damaga. Adan sa kanutarakan niya. Anya atarakan. Tarakan nga adda diferensya na. Ay, ang mga nuti apo ni Inteng ti ibagbaga, Maray. Kaslakas jayan tadakit nga rod ijay balayo apapakpakan. Ay, uray kas jay ni Boyet. Nasingpet. Nalakapay nga ibabaon. Kastaya. Katuan, Maray. Sige Maray. Innakaw. Ay, marikwanang. Taygat-gatangal. Iyag maun, taynakaw. Gatangak man papay kan sumpit. Tinapay kan anya jay maysa. Sumpit. Dayto yo. Ah, soft drink gayam. Nay, adu mo ti kwartam. Ini kan nakakadini kapitan. Saan? Pinidot ko diya duwarayo plastik kan buti. Ay, sana siyak tinagiwara. Nagijay gimatang. Impurwak dalat taditan. Ado na pidot ko. Inlakok amin. Isuado kwaltak. Ay, nagsaya atain, baraok. Malaksid madalusam, adapay kwartam. Unana. Ado kwaltak ko. Kita mo. Ado. Ay, Naggapuam aya, Boyet. Agkalkalingutan ka, mat. Nagpidot. Kan naglakwak botilya kan plastik apong. Nagpidutam ngay. Ijay asidag tersina. Kan ijay kalsada apong. Ado napidot ko. Nadagsan pa'y Ado kwartak. Isuing gatangan kayo papay kan sumpit. Na. Daytoy ti Baguio. Ay, una yan, apo ka. Idulin mo, takanum to. Nabsugak pay. Saan nyo kayat apong? Kaya't
Nako, apok. Angam idulin mulatan, takanum taw. Anya day ta, buyay. Papay, kan sumpit manong. Anya papay kan sumpit. Tinapay kan soft drink. Ha? Napan kanu nagpidot iti bote kan plastic. Kat ano tinaglakwan na. Itid na kanyak nga rod dagita, ang nabsugak pay. Iso nga imbagak nga idulin na laangan, takanan nanto. Ah, buyay. No sana kayat ni antay. Siyak, kayat kao. Na, Wan manong, bagi mon, tanabsugak mat. Nanganak itay ijay tersina. Ay, kukwak nga rudan. Ha? Nagadubo nga bayabas bangkag apong inting. Ay, alak amin tayawid ko. Ha? Nila kay badong dito malangkyaw iji bangkag ni apong. Apay nga ta. Ha? Naglingudak. Tapno di nak makita. Ha? Dayjay. Anya nga tati aramidan na. Ha? Inala na ti arado ni apong ko. Kat ilamang na niti kasamakan. Ay, palsiitak. Daytoy bayabas ti balak. Palsiitak kon. Aday, sino di? Tumaraya kon. Day, apay nga umanang sab ka ba daw? Ay, adalalya to yan. Adalalya. Ayan talalya sasawam. Tingatal daw adalalya. Ay, adda ko naklangarutin to yan. Sa Adda. dinaw. Ijay bangkag ni Patingteng. Ay, inteng. Apay, napan ka ijay? Ay, basta. Saan mo nadamagain? Lima basaklaing. Apay alim mabas ka ijay. Kat saan mo't nga ijay ti dalan. Nagadukit na sa lunsod mo. Kita man yung lapayag ko. Tanagsakait. Ha? Ay sus! Lima basit mal. Nananungay data. Ay, jak amo to yan. Jak amo no inanano ti alalya. Kasano kumasaktan na katalalya? Nagagat madyapo ko ni Kapitan Nagagat nga agpidot iti plastic kang butay. Wen maray. Maray awak nga rod iti dayjay nga ubeng. Dakkel tigin awak. Tatulungan nakpay nga aglinis iti arubayan. Nalakapay nga ibabahon. No asino pa di ibagbagada nga da diferensya na. Iso magayam tinasaya at aramid na. Ay naku namon, maray. Dagiti daduma dita nga ubeng, jay la cellphone ti amuda apindutan. Di da pa'y tumulong ka dagiti dadakkel da. Kaslawam mat ita. Jak mat nakita ang nagpidot iti basura. Ay nagpakada itay. Mapansa ka no agpasyar ije bangkag ni Inteng. Mangala ka no iti bayabas. Kaslasaan ang mabambanog anya. Win nga rod maray. Mapanak man ijay nagapuan nila kay Badong. Anya nga tati inaramid na ijay. Dito'y tinapanan na itay. Ha? Nagadumot ti arado dito'y. Apay nga yung kabil nila kay Badong dagiti arado dito'y. 1, 2, 3, 4. Upat nga arado. Ay, agaukan dong nga, mabisina ka. Yes. Mangantayaw. Dahil tati ururayak. Na, Apay, mabisin ka manong? Unang raod. Sika, saan ka mabisin, buyay? Saan? Nabsugak bayabas. Nangalami ti bayabas. Ijay po na manong. Ha? Kaya't ko asawain. Sa dinaw. Di mo mo't nga mininlaw-lawag. Nangalaam, kunamlaang. Isuinsong bat ko. Ijay po na. Tayjay mo't tinangalaak. ay atiwon nakapay ta ubing kwaro. Nakadanon iji bangkag. Sika, di kapay napan ijay. Anya ko mati aramidak iji bangkag. Ingka mo tagbayabas
Tapno saan ka mabisin? Nagkapuitay ni kakatumas ditaw eh. Naibaga na mapukpukaw kano ti arado na. Manay, nila kay ambaw, imay-may, kat mapukpukaw ka numot ti arado na. Delikado. Ay, saan tayo maawawan na ni ti parikot? Agsasarunod ti umay mangibaga mapukpukaw ti arado da. Kasano nga ta doktalan no asino ti agtatakaw? Ay masapol nga gronda kayo, Kwaraw. Inya pa ingay, kapilitan na. Mala, baga am dagiti kakadwam, tagronda kayo. Anya ti kunam inteng. Ada mapukpukaw nga aradaw. Wendong. Just kim at itangagal alan o sino. Angay, Eh. kapan kami nagronda? Anya jay ronda manong? Ay, saan mo pa yung amawatan? Agronda, di agpag na kami. Tapno maduktalan may no asino ti agtatakaw, iti aradaw. Arado? Ada nakita nga arado iti bangkag ni Apong Inting. Inlimang nila kay Badong. Ulit naman ti bagam, buyat. Inlambag. Kanaw. Kan asinaw. Masaduta kon mang sungbat ti saludsud mo, Apong. Ha? Makaturturog akon. Sige, sagay sa akte sa lutsud ka. Sungbata mo. Jay husto ti bagam. Uwan, Apong. Basta sa gaysa, Wen. Umuna sa lutsud, Anya tinakita mo iti bangkag. Nakakitak itado bayabas. Idikwan, nakitak nila kay Badong. Ada binagkat na nga arado. Upat din nakitak nga arado ngayon lamang na. Pinalsi itak sa aktim maray. Ay. Isurum nga raw. Ti bagbagam nga aradaw. Takadwaan na kadakwa raw. Wen, isurok. Sige pare. Awitam mamimpinssan na kita aradaw. Tadusam dayta. Ay paray, nadagsen mo't ano maminpinsan ko nga awitan na dito aradaw. Basta! Ah. Tatakaw ka, salpag ka. Ah, Ano di ka pa'y laguray sa plitin kay tiburaraw. Sige, imatam na kita aradaw. Darasan, tanay, nakalaya tiburaraw. Ay, Tata Badong! Una yan ti aramid mo alaklakayan. Tay ubing pa'y tinakaduktal nga agtatakaw ka. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Mero. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.